Živijo, dobrodošli spet na Džungli kanal, moje ime je Kasolo in danes po dolgem cajtu spet igramo Simse. O moj bog. Ampak jaz sem se odločila za manjšo spremembo. Poleg tega, da imam novo frizuro. Odločila sem se, da bom naredila svoje življenje v Simsih. In pa bom jaz živela na svojem in džunglovci bojo živeli na svojem. Nisem z nobenim skregana, okej? I should clear that up, da ne bom domislil. Ful rada začela neko svoje dream življenje in da se fokusiram sam na sebe. Ker imeti 8 folka v Simsih je men, I can't handle that. Tako da, dajmo kar lepo skočiti v Simse. Prva naloga je, vem, najbolj dolgocajtno. Prvo moram sebe narediti. Potem bom naredila svojo hišo, čeprav ne vem, kako bom v tem okolju naredila. Rada bi naredila stanovanje tako je moje. A veš, da bo dejansko isto. Bom že nekaj. Kaja? Solo, no. Če se sliši kaj v zadju, okno imam odprto, pa pralni stroj laufa. Bomo zdržali, ne? Jaz bi ful rada bila bogata. Ne. Rada bi najdla soulmate, I guess. Kreativna, rada berem, snob. Cat lover. Luno lahko naredim. O moj bog, Luno bom še zraven naredila. Najbolj basic faca ever. Se izgleda tako jaz, ne? Frizura. A imaš še kdo probleme pri izbiranju frizure v Simsih, ker jih je like milijon in pa imaš še te dodatne in ne najdeš nič za sebe in it's awful. Oh god. Ta cute. Ne ni. Kako je to cool. Jaz imam, like, mečken rdečkaste lase, ampak ne tok, I guess. Bom dala rjave, to ful ni fun. To je cute. Ne, jaz bom daljše las. Cute! To bom imela. Sam nimam frufruja. A je kaj normalnega, kar ima frufru? I guess not. Pa noč. Jaz sem zdaj sebe naredila tako, kako si jaz želim biti, z plastičnimi operacijami in vse. Ne bi rada imela plastične operacije. Please ne napisati že članka. Kasolo razmišlja o plastični operaciji. No, she does not. So to moje brvi. I guess, niti ne. Se je težko narediti zaradi tega, ker pač bi rad bil lep in pol narediš neko dream verzijo samega sebe in pol so si like, that is totally not what you look like. Vem. Nos je najtežje, like. Jaz sem tek mečken na dol nos, a vidiš, če dam očala dol? Jaz imam čuden nos, okej? Ne, absolutno ne. Oh my god. Ups. Oh moj bog. I did it. Od spredi. Kaj še? Ustence. I don't know. Jaz ne znam delati Simsov. Sure. Zakaj? Te obrvi mi niso več všeč. Tako nice, okroglo faco. Chubby cheeks. We got cheeks for days. Whatever. Barvo oči nimam modro, pač pa imam mečke bolj zeleno. Očala! Tu so sama ugadna očala. Včasih sem imela taka očala. Nimam jih več. Oziroma mami, sam jih nosim. Ta so ful... Kaj ne? Ta so cute. Pač dejansko... Ne. I guess bom imela ta očala. Ne, ta niso cool. Make-up. Daj mi en basic ass eyeliner. Cool, whatever. Šminko. Ja, sure. Naprej, outfit. Oh my god, zdaj 3 ure bomo še tukaj. Kaj jaz ponovadi nosim? To. Srajčka, bela. That's cute! That's cute. Sam jaz je malo bolj casual. Casual? Hlače. Sure. Zdaj si imela ene z vzorčkom, ampak jih ni. Jaz sem zdaj naredila na novo Simse zaradi tega, ker sem čist drug šlok, kako pa sem bila takrat, ko sem nazadnje igrala. Pač dobesedno. This is how I dress now. Včasih se nisem. Zakaj imaš rokavice gor? Se pravi, če se vam slučajno poročila o teti igrci, moram najti eno lepo obleko. Ne. Neki vintage. Kaj se tak ču? Wow. That's cute. To v beli. Yes, queen! Te šuhe. Ne. Te pa v belo, ja. Na poroki ne bom imela očal gor. Nočem videti moža. Frizura, to frizuro bom imela, ko se bom poročila. Točno to! If I don't get this, I don't wanna get married. Ali pa to. To frizuro bom jaz imela, ko se bom ženila. Yep, updo. That's nice. To! Ta je cute. Yes, šport. Zakaj izgledam kot fucking Kate Middleton? I love it. Oh moj bog, yes, to sem jaz. Trenerko, navadno majico, pa trenerko, sivo, obviously. Pa adidaske. To sem jaz. Oh my god. Moje take barve. Cute. Sam frizuro. Ko sem prej imela, ko je bilo tek speto gor, tisto je bilo full cute. Za party. Zakaj je ta grda kapa? Please don't. Cute. Sem jaz imela tek like a suit. Ja!
O, ta je res cute. Ne, ti mi niste, to je najbolj basic. Queen. Ne lepe sexy kopalke. Podnev, nice, ok. Ko je vroče, bomo imeli... Joj, sovražim, kadar je vroče. Ker se pa ne moremo vleči, jaz obožujem jesen pa zimo, zaradi tega, ker se lahko pol oblačim tak ful puloverčki in to. I don't do summer. What? I would never. Oh, cute, to je zelo briljantina. Ta je tudi cute. Oh, yes, yes. Verjetno tudi imam kak tak outfit, tako da bo kar to. Kaj za ti šuhi, fuj. Fuj. Kadar je mrzlo, kaj da fuck je ta jobca? Jesus. To je najbolj cute, like, period, that's it. Šuhi, ok, cool. Zdaj pa naredimo še luno, oh my god. Tako. That's it. To je to. Luna je najbolj basic mačka na svetu, ne samo ful velike luhe. Yes. Ne vem, kako faco ima Luna, pač full cute, kaj se vem, kola to naredi, I pa nasmešek. Cute, pa full velike učke. Yes! Vse zgleda isto kot Luna. Učke ima bo rumene, tole. Luna ima bele tačke, like, kaj je to? Ok. Pa malo bolj debela je. Sorry, Luna, veš, da je res. Ok, ne se pritožvati, ker si taka, pač taka si, sorry. I am so sorry, pridna Luna. To je to za Luno. My name is Luna Solo. Cool, that's it. To je družina Solo. Dajmo play. Bom jaz to naredila te, da bom mogla ves denar sproti zaslužiti, zato da bo bolj zanimivo. Pa bom probala narediti stanovanje čim bolj podobno mojemu. A smo za? Dajmo zdaj kar začeti. Kaj fuck? TV season premier. Gremo gledati TV, nimamo ga. Ok, te pa dajmo opremiti stanovanje. Kaj rabim? TV, poslo. To bo tukaj. What? Sure. Posla za Luno, to je bolj pomembno. Bo pa ta. Tu v kotu. Rabimo najbolj nujne stvari bom prvo postavila. Tako da, kuhna bo tukaj v tem kotu. To je vse umazano. Sure. Ok. Mizo pa stole, perhaps. Mislim, itak sama živim, tako da... Wow, to je full cute. Tako lahko vidiš ven. Wow. Cute. Luči. Tako da, tukaj še eno, prohodo eno, pa eno kopalnico. Kopalnico bilo fajn opremiti, zato da lahko grem lulat. Veci školka, najcenejša, tole. Dejansko lahko naredim walk-in shower. Jaz imam walk-in shower, tako da bomo naredili walk-in shower. Ne walking shower, walk-in shower. Kako pa naj zdaj to naredim? Is there a door? Čekaj, če potegnem steno. Pa dam pol okno tukaj gor. Very nice. Vidiš? Koliko sem? Jaz Britna. Ok. Kaj še rabim? Veci za muco. Umivalnik v kopalnici bi bilo fajn imeti, res, kopalnice ne znamo opremljati. Nice, ok. In fajn bi bilo še imeti neko dnevno pa TV. Glede na to, da imam hišo na obali, to bi bilo bolj. In neka mizica. Jaz bi rada neko mizo, da lahko dam TV gor, pa ga dam na steno. To ful ni dober placement, in mi je všeč. Kam naj dam TV? Ta TV bom enkrat imela, ali pa to. Zdaj si ga lahko prvošim, Jurja 500, totalno rabim to. Ne znam znarjem. Okay, tekle bom naredila. To bom pol še urejala, ker... drugo smer. Zdaj pa, gospodična, jaz lahko greste gledati televizijo. Peach is the new orange. Ok. Pozabila sem narediti še knjižno polico. Samo za knjige bom dala več denarja, kot pa za karkoli druga. Tekle pa lahko še deluje kot neka stena. Cute, we love her. Queen. No ja, ne pa še glih notor. Sure. To je zdaj za začetek vse, kar rabim. Bom šla pa igrat. Ampak, to je to za današnjo epizodo. Tokrat smo naredili mene, naslednjič bomo šli pa raziskovati svet. Šli bomo tudi džunglovce pozdraviti, poiskali bomo službo. Cilj te igrice je, da najdemo moža. Ampak anyways, to je to za današnjo epizodo. Če vam je bila všeč, dajte en like, dol spodaj se subscribite na Džunglin kanal, komentirajte tale emoji, če ste pogledali do konca in komentirajte dol spodaj, kaj naj še dodam v svojo hišo. To pa je to, lepo se imejte, veliko se smete in vidimo se naslednjič. Čau!